Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Arbinus Lingdo u MDC Barim Jongka Umroy constituency uba lawan bansen ran lang ya uba George B Lingdo ha ka jing thap kerteng menta kasni ula kentho jur ya kinong yalam Jongka Seng Congress ki balaya lat batle bam sunyo yala ki jongki kendon ki bakila dep hi banbu kabala pelong pat yu lembat kinong kershan ban mi no na ka Seng Congress bat ban let ban ai jing kershan pura ya uba George B Lingdo u MLA Barim ka Umroy constituency. Katai ka jing kentho ute unong yalam persya kongres kadai halor ka jing sya pendu tiket ka jong u da ka baong bakum unong yalam ulatrai shitom banlum bat banlang ban penklan ya kaseng hapo Umroy constituency bat ru wat ban penyo ya ukurtong jong kaseng kongres na Mauhati constituency. Henry ka ka bala pensosi u kadai bawat hapadeng kitay ki jing trai shitom ki jong u na kalyang kinong yalam kaseng kilale bamsut nyo bat penduk no ya ka tiket jong kaseng kongres ya u ban iPad ha u da uba MD sim ubri ubam pat dan ha kaseng bat ru ubawan tap kerteng hadin balakut katarik tap kerteng kabakinong yalam kaseng kongres kila dep banbu uteu nong yalam barim ka kongres ulo ong ru baka jing menjur ban kershan bat ailat ka jong u ya uba George B Lingdo ban yakun yakane ka election MDC mentaka kenti kadai namar ba uba George B Lingdo ude uba tebit bat uba syempang ban longkum unong yalam da ka ba benrap ba ompat dan satya ki MLA ba khampalat ban ya uba George B Lingdo uba lami khmat tengkum u MLA hakisnem ki baladep Shosho uba Arbinus Lingdo ula pensyai pat baru ba ka perthai baro kadai bantip ba kata ka jing shisha kalong ba uba George B Lingdo syempat phet satya na ka Seng Congress Henry kadai ka Seng Congress ka balabe Seng yau Bang soban kapor kata kalong ba habak na declare tiket dari Chief Trik jong Januari baru cika tangan dengan parti Kongres Henry ka basulungo kata kalong ba ngiladep hem iki form baru berpenbiang hang jadi kam ke parti Henry kebaji hang ta pada la konsel ber la peduno inga na ke parti Kongres wadi MLA jo kemau ti konvensi la pada ka Kongres komiti ben ong bag hilaiwan yo kutong na ketika konvensi mahoti nemar la chania be beri sekretari ong la chania ha ba sat maga Henry jadi ngata pada ki ong ba sat maga la pech ko be parti dan berusi hotai katal ngantri sitom na bentang parti Kongres na sehiru ba ngantri khamhaya na parti Kongres Henry ngamti pada hakabringkong gi phai nga yung theli kendi ba joblin hang tipo molos nai namar ki kwa ong ba bensen pala lada phi ong ba joblin lada ula banile na parti Kongres ka jenut je sebro ngan bakri kom ka parti hedalor kata ngali kenu nyob je menstem hayeng ba joblin stenrei ba joblin ong pech ne medeng ngamla me election lem dadon ba chat marngar jadin kata pada gong na phimtre ya kana tiket dengan wat brum ne chawai wong ka bha kata medeng wat dowe gain jadin kata pada namar ba Dominic mensong udai perlok betrilang baru kata barnga udai kum besar beceh apa sebang de namar kata kadawang itu hal islam baru chat berngem hiru bong ba ngang nile election baik ladang yo tiket na klimio tiket kata kada ga sur ba sekren be umman kapur kum perlok dah kata kapur ngafun keng ya bodo milik mensong ong lada fiscal dan kam menilai election na parti Kongres lewan Cipo Umroy ulawan Apo Umroy nadin kita pada dalawan hang teng ngalaong keng fikloin emban cino parti Kongres ong lada ngayo na parti Kongres li kam haplat ban yang ong nadin kita pada fujier khat babensen pelau dan sija kodi ong syai pidon ong don hang te ya wan kodi ngalun apa pok na paramenta nadin kita pada ngo hanong ni kendu na manuk tong ngalayo nadin kita pada ong yang kena orkid untuk padam saj hang tang lesiong na lesiong talakli ba bensen pelai ba Dominic mensong hai pilih kelas mensong hai pilih pulem mensong Dominic mensong ngapoleh pot sanya demon hausen proposal keli pada sa ba Dominic happy pada ile school ba bensen pelar ong alej han pada ha po sanya demon hi hausen propon riu de kane haba yang ba Dominic mensong ngalala ban ya tre rengkat ban ayu kum kurtong ka parti keladu jengkermen dei kali yo jengkermen pada kum non lihat nanti ni ya uruk ngadang ya lamangang dan perkhat lem nam taju badal taju parti ni ka kepal jan din ngata pada ngan ong epi haba laklus teh ya katarik ban apply tiket ndrei dadin kata pada ki plibiang kerpang naba MDSM beri bodon tipu Umroy ukur trai jumba jibilendot dadin kata pada tahapo artayo onda larung hapo Kongres liau tiket mau badadu manga
Tihalor kena kenuri medon mentah argut ne. Kemudian bersaju nga maka kumpunyi pada medon mentah ne. Hak si terik pada ubsal ong hak si bedu tiket ulong madeng kumno ngele hak ne por mar phi la chabe la chadu nak parti kongres. Re ong ngele kumno syong phi kan phin le kumno ngine perkhan lang hak mit si baje. Hak janmit handai syong mit yang tabat ngidon tangkoi garai balong ba. Tangkoi garai kalong ba nga kumpunyi ngong ba subha mele no phi. Kumu bersana mar kapor kaya kan andai berkapur election ru ngasno bakal ada pin mar arbo pra haji ben krek de ben penduk mentah la ngele election mentah ubabe bajot bersaju nga klempet badang idon cikatong cikajing job bemba dong kwa banyu i saji sinpat ya ke polisi kam ju ke babha tam ni babha om padon ki MLA ki bakham palat ban ya une wa jot bilendo wa lami khmat teng la sam stem ku MLA henry ngaso ong declare pi gendiat mentah ne maka pertekan tip kata kalong ba kam de ba jot sebau head nak parti kongres ni ka kongres kala BIO nak parti de halor kenurim kan yo sa pheno ngang sutu mentah wadi ko tong juga MDC juga mahoti ru ngal dei kinang kloi ban be jadi ke epat ni selak minum lak ban chong sa angta kat bagi nang im kat tangi ki bayak ngong gilak ban chong sa angta rekat ki bang im te ki don la kedon la jong kal berkat si ingin lek si ingin rung si ingin mi jadi ne ka daw ngai baro angut tangi don hang ne bangin tray borba bang yu hiru baka umre kontasi kadang sani hangi angut ki pajba nang justru mar balai baru argut ngana long tengkum emnisi ki santel ki snem akhim kan riak na pajma kidon kami ngahayo har ki kendu kidon kami ngahayo mana ki kendu kidon kami ngahayo da berstrong ki kendu bakum ta ter tedai nama kata kadau ngasro berong ba kanne kapor kadai nakam tajungi argut pengensi mojin kli nakam tak umre kontasi bagi don ke jengit kli bakal wai ki kun ngi jonga jong ki kin roy kin par bagi don berbor hak jengit kli berkat pateng kapala wai kin yaj becek mat baca perang